دما خوش ببینرین هیجان ام به خلک کنو یا برنامه هلبجارتن 2024 جاری کردن لپیشیا ونم جبو هلبجارتن شارداری او هر وها این شارداری لباکوری کردستان و ترکیه تنه ایدی کمی روزه کمایا کمی 24 ساعت جمایا اتمسفر هلبجارتن بچه آوای درباز بود دوان کلیان دجیم ایدی قدخیا پروپاگاندا هلبجارتن شارداری این لباکوری کردستان و ترکیه جی با آوای که فرمی دست بیدی که حتی وکلیه چیان پارتی کاری چقاسی آلیگرین خواب در رازی کردن چقاس آلیگرین دن لسر پارتی خوازی ده بکه چقاسی به بکار به سبب ده هلبجارتن ده باندور بکشیم ایدی اویک به سبب دیاربونا به وکرنا صندوقان رشید دیار ببلی دروشا ایرو ده انگوان بیشین خلقا بریامه داویا برنامه هلبجارتن 2024 ده اما ایرو جوره قلا حریما خرسان و درس می بکن گلوم لوان حریمان هلبجارتن این در بازبوی بچه آوای به اوکیمه کیجیم هم باجرین لوان هریمان باید بینرین بدین هجاب بدین ناس کردن و پشت رجی تکیلداری خباتین دم پارتی و بانگوازین وان ینجبو سبا ده هلبجارتنی ده تشتیم پیوست کین کدوی وارن کردن چنه جمی بریا میوانین خواه نرینین وانجی باید بینرین هجارا پار بکن و بوی آوایی برنامه 2024 هلبجارتنی دست پیدا کرد. برای بینرین هجا و چکومه دست پیک آنیزمان کو ایروی روشاوا سرکی برنامه آمم حریما خرزان و درس میبلی هر دوی چارچوبی دش برکو ایرو روشا داوی یا پروپاگاندا هلبجارتنا شارداریان یا ترکیه و باکوری کردستان بوم ایدی بانگوازیا داوی این دم پارتی جبو اندام جبو گلی باکوری کردستان جی امی بریا میوانین خواه به بینرین هجا را پار بکن لی دست پیک امی وکی روشن درباز بوی امی حریمان دست پی بکن آنگوان بیشین امی ایرو جواره چند باجارین باکوری کردستان ین لحریما خرزان و درس می هم بدن ناس کرن و هم جین ریجین وان ین هلبجارتنین دما درباز بوی امی بو بینرین هجارا پار بکن ام دست پی که باجارین اله دست پی بکن باجار اله یک جو باجارین سرکه ین لباکوری کردستان ین لحریما خرزان یا ده هلبجارتنین جسال نوتی حتنها هر تم ده شارد هلبجارتنین شارداری دم وینا خوا پاراست او شارداری نخواش بو پارتی نخواش بو وینا خوا دست نشان کرده بو لبریا کام درباسی که من کام تماشا بکن باجر اله هم د عالی ارتنگاری ده هم د عالی نشتجان ده خودیم طیبت بندیه که بچه آوایه باجر اله شش نافچین سرکه پکتیم بقاسی 620,000 ولاتی خلق باجر اله دمینن جوانجیم مافی دنگدانی بقاسی 309,000 کسی یه دوی هلبجارتنی ده هیاکم و دوی هلبجارتنی ده دنگ خواه بکار بینه او یک جی ویل سر بقاسی 1209 صندوقان دنگ وره داین لیم گرکو هم درباز ببین ده هلبجارتنی درباز بوی ده گلو رنگ الهیان یا جبو دیار کرنا وینا خواه چی بوم او یک جی ام جی هلبجارتنی شارداریه ین 2019 دست پی بکن که ده هلبجارتنی شارداریه ین 2019 ده وکمه دست پی که جانی زمان خلق می اله ج 166 دنگ خو جبو پارتی دموکراتیک گلان هدف دابو کو افجد که مقاسی 120,000 دنگ ج اله جبو پارتی دموکراتیک گلان هاتبو داید لی گرکو ام دربازی وی کی ببین گلو ده هلبجارتنا هری داوی یا د 14 گولان 2023 ده وجاری خلق اله رجا دنگ خو دای پارتیا چپین کس کو هدفی بلوگو وی کتبو هلبجارتنی دنگدانک بچاوی پک هاتبو ام دبینیم کو 194,000 کس د باجر اله باکوری کردستان دنگ خو دابو پارتیا چپین کس او د انجام وی کی دجیم سه پارلمانتر وینا خو شاندبو مجلس ترکیه دمکم هر دو رژان بین پیشبری هفدم اما وی که باش ببینیم که بقاسی 70,000 دنگ لباجار اله لسرین پارتیا دموکراتیک گلان لسر پارتیا چپین کس جی هاتیه زیده کرن بلی ام جی اله و جاری باجار کدن یه باکوری کردستان دوام بکن آنگاه بجین ام باجار چولیکه که باجار چولیکه جیم یک جو باجارین سرکین لحرما غرزانه یا باجار چولیکه گرکو ام لآلیه نفوساوی دلی تماشا بکن بقاسی 282,000 نفوسا چولی که هیا و جوان جیوی بقاسی 193,000 کس دوی هلبجارتنی ده دنگ خواه بینن اف دنگی ویل سر بقاسی 713 صندوقان وره داین چولیکان ده هلبجارتنی در بازبوی ده
رêja dengên ku dabûn Partiya Demokratîk a Gelan HDP, Partiya Çepên Kesk bi çi awayî bû em wê yekê jî bûye bînerên hêjara par ve bikin. Di hilbijartinên şaredariyê yên sala 2019 de Partiya Demokratîk a Gelan HDP tevî wê demê tevî hemû zehmetiyan karîbû ji sedî sihê dengan bi dest bixan û 14,000 deng ji bajarê Çewlîkê bi dest xistibû lê. Di hilbijartinê parlamentoyê yên sala 2023 de dema ku em temaşe dikin vê carê rêjeya dengan bûbû 35,000 û her wiha di encamê de jî vê carê Partiya Çepên Kesk karîbû ji bajarê Çewlîkê jî parlamenterekê bişîne Meclisa Tirkiye. Piştî Çewlîkê em bi bajarekê din dewam bikin ku ew ji bajarê Xarpêtê ye. Bajarê Xarpêtê di naskirin bi qasî 4,000 welatî li nava bajarê Xarpêtê dimînin û ev yek jî bi qasî 430,000 kes mafê xwe dengdanê di vê hilbijartinê de heye. Ev deng jî wê bi qasî li ser 1644 sindoqan deng were bikaranîn lê. Di hilbijartinên derbasbûyî de gelo vê carê li Xarpêtê encamên bi çi awayî derketibûn em vê yekê li vir bi webînerên hêjara par ve bikin. Di şaredariyên di hilbijartinên şaredariyên 2019 de ku di sihuyekî adarê de pêk hatibû li Xarpêtê Partiya Demokratîk a Gelan HDP 2.78 ango 5,000 yê dengan standibû lê. Dema ku em di hilbijartinên derbasbûyî ango hilbijartina herî dawî ya parlamentoyê ya sala 2023 de em temaşe bikin ev rêja dengên ku 5,000 bûye çi qasî nîşaneya vê hilbijartinê de wê Partiya Dem Partiyê rêjeyeke bi çi awayî bigire jî wê hîn bi awayeke zelal derbikeve pêş. Berê di hilbijartina derbasbûyî ya 2023 de jî wê demê Dem Partiyê karîbû angam ji Partiya Çepên Kesk karîbû 26,000 êdengan bi dest bixe. Li aliyekê din dema ku em her du rêjeyan bênîn berhev di hilbijartinên 2019 de 5,000 di hilbijartinên 2023 de li Çewlîkê 26,000 deng ji bo Partiya Çepên Kesk hatibû dayîn. Ev yek jî mereqeke zêde bi xwe re dida avakirin ev rêja bilindbûna dengên ji bo Partiya Çepên Kesk wê de ji bo Dem Partiyê çi qasî bibe. Ev yek jî wê hema sibe êdî divan kêliyan de bi vebûna sindoqan re wê hêdî hêdî xuya bike û ji bajarê Xarpêtê vê carê em bi bajareke din yê herêmê dewam bikin ku ew bajarê Dêrsimê herêma Dêrsimê em bi taybetî lê temaşe bikin ji ber ku di hilbijartinên şaredariyê de hema her tim em dikarin bêjin heta salên dawiyê jî Dêrsimê de partiya herî sereke partiyên Vîna Gelan diparêze HDP bû DBP bû û partiyên din yên ku di hilbijartinê de li ser navê îradeya gelê Kurd diketin hilbijartinê bû. Dema ku em temaşe bikin bi taybetî li herêma Dêrsimê jî bi qasî 8 navçeyên wê hebûn û li van navçeyan jî rêjeya kesê ku dengê xwe bikar bîne hene. Di hilbijartinên şaredariyê yên 2019 de jî li bajarê Dêrsimê ji sedî 28.21 dengan ji bo Partiya Demokratîk a Gelan HDP hatibû dayîn. Di hilbijartinên 2023 de jî dema ku em temaşe dikin bi qasî 24,000 deng ji bo Partiya Çepên Kesk hatibû dayîn û di encamê de jî ji xwe parlamenterek ji bajarê Dêrsimê ji bo meclisê de hate şandin. Ew jî di vê demê de ji aliyê Partiya Çepên Kesk ve hatibû bi dest xistin û em bi bajarê herî dawiyê êdî ev daniyan bi dawî bikin. Belê bajarê herî dawiyê jî bajarê Erzinganê li bajarê Erzinganê ji ber polîtikayên asîmilasyonê yên ku rejima dewleta Tirkiye bi dehê salan li ser bajar dabû meşandin rêja xelkê me yên Kurd yên li bajar hatibû kêmkirin û di vê çarçoveyê de gerkom em destpêkê bajar bûye bi dênaskirin bi qasî 604,000 nişteciyên xwe hene û ji van jî 430,000 wê dengê xwe bikarbênin. Ev deng jî wê li ser bi qasî 1631 sindoqan wê ev deng werin bikaranîn. Herî dawî em temaşe bikin gelo di hilbijartinên derbasbûyî de li Erzinganê kê çi qasî deng standibû angan bêjin rêjeya ku di vê hilbijartinê de wê derbikeve çi ye ji ber ku di komkirina hilbijartinên her duan de wê hîn bi awayeke zelaltir xuya bike. Di hilbijartinên 2019 de li Erzinganê bi qasî 2.78 wê demê Partiya Demokratîk a Gelan HDP qezenç kiribû û ev jî dike bi qasî 5,023 deng lê li aliyeke din
دما کو ام تماشا بکن ده هلبجارتنین پارلمانتویین سال 2023 ده 26000 دنگ هاتبون بدست قستن و اف یک جیم نشانه کو و ده هلبجارتنا سبا کو پیک ورده رجا دنگن دم پارتی لور چبه به جهه مرقه بلی بینرین هجا به طایبتی ده وی هلبجارتنی ده انجام کو هر ذاتی مرق کرن یک جهریما خرزان یک جل هریما درس می بوش بر وی کی ما هلبجارتنی در باز بوی او دانین هی ما بو بینرین هجا پار وکر اونها جی امی ویجاری حول بدن به ریا میوانین خوین هجا خبات او اتمسفر هلبجارتنی بچه آوی در باز بو گرینگی هلبجارتنی شارداریه یین لباکوری کردستان و ترکیه بچه آوی بو استراتژیا کو دم پارتی ویجاری دانیه پیشیا خو و چه قاسی پی بده قزنج کرن امی وی کجی به دو میوانین خوین هجا را بو بیدرین هجا را نقاش او گفتگو بکن بری بینرین هجا میوانین من هجا هفسروکن دم پارتیان باجار اله بریس سونگول کورکماس او هر وها مصطفی مسعود تحقیق به مرا آمدنه بری ام دسپیکت بیشنش بر دنوا و خباتن وین وستاندنیم پروپاگاندین کو دمک دریجه هون لقادانن و میوانداریا ما قبول کردیم گله گله اسپاسیا ودکن بله از همه دسپیک ام پرسا خوش حوالا سنگول بکن اول مصطفی گرکو سان دلی خوش نگرنش بلکم هم د پارتیا هم دم پارتی و هم جیم دخباتین دندجی به طیبتی سیستم هفسروکاتیش بواجیم یک جه سیستم سرکیه او یا بنگهینه حوال سنگول تشتا کو از دسپیک تو خوازم جواب پرس بکم اف خباتین هلبجاتنیش بوا چوا در بازبون اجبر کو اف دمک دریش از کارم بشن دبکو حتی و مالین خوش تازه ندیتنه بله راست است سریدن کارن دی بیشن راستی جی امنیزی دو ماهایه که خبات هلبجارتنه لبه داره سناسر کردستانی و ترکیه هموشی به جوشک پرمزن هاتا دست بکرنه او جوشی براستی بریا خبات هلبجارتنه ونزان کو ایرو بدمه لکردستانی و لآل ترکیه به نزدیکا نوت جی نوت هرمی صندوق خاتندانینه و گل بخواه اراده خواه هلبجار کو نامزد من امن از نامزد خواه هلبجارن پیش هلبجارتن اکاد چکرن و براستی بوی پیش هلبجارتن هجی سینرژی پر مزن جوشک مزن کت نافگل yani serideş o dem partiye da nişanlanı bu ve şaradari biçi rengi vere breve verin. Emzanın hani cudabunam şaradari dem partiye dina dibir de şu da kera hori. Bale. Lebele güvenvan sen xabatta brasici ve yani hezre du mahaye mal be mal tak be tak kolan be kolan navçe u berdeme bajarokeme gundeme امکارم بیشتر کم لگلک جیان گلک اوا دو جارا مال به مال امگاریان و مگل خواه رو برو زیارت کن مبارا تکری دانی و خبات خواه بوارا پار بکر که امه پیش روژه به شارداری بچرنگی بریبه ببن و باجار خواه جبو پیش روژه باجار خواه جبو پیش روژه زاروکی خواه جوان خواه گل خواه امه کارم چه خبات و خدمت بکن و چه پروژه مدانی پیشیا خو ام بشتی هلبجارتن اجی بگل خور ام چه بکن ما ابحمو بگل یک بیک رو برو پار نکن بله اول مصطفی ما استخوازم هر پرس اول مجارک اول سنگول قال تری از جریبه و کو پرس که جتا بکم نه وک دم پارتی ل بازار الهد سریه ده و کاری هون درد خو انگام بجن پروژه خو با اواک زلال با اواک پر حسان هون به خلک می اله را پار بکن يعني وا دردي خو اواجه زلال شوان را گفت بله بله شو 20 سال زیادتر هست بود بازار الهی ز طرف دم پارتی هدفه yani şaradari buraya tene bölümü. Gel dizane aslında çünkü gel kop buraya de peşniyari ve kotene ve rafneli her tüm bekirine emzala utev merate par bekirli. Em yek kare ku xabat ki xoyinde dijli gel ya da bejin nejbu berjavandi gel nejbu xabat u hizmeta gel be em ve xabat danayın peşya xo tabi ev derfete meji her bu ku em mal geriyan ru mefhemu gel xoraji ev karubari ku medaniye peşya xo xabat u hizmeta ku bu berjavandi bi xalki medaniye peşya xo mehemu wara ru par bekirin çünkü emzanın her çıkas bir de bajar elhe taylandaki Rus bir rengi abdü döneme
دنگێکی بلند ئەم شارەداریە بگرن لێبەلێ قەیوم تێ ئاوێتنێ ئەما ئەم هەیە 2016 وەختێ بۆ قەیوم ئاوێتن اول سنگول گرتن یمد بیسیم ام ورم مجارا قیومی ل ام بریا کو ورم مجارا قیومی ام بطایبتی تخوازن ها اتمسفرا وان روجان و خباتن و دای مشاندن ام هناك قلاويه كي بكن او كما كيجي قلا استراتيجيه بارتيا و دم بارتيا بكن جبر كود فيها البجارتني ده استراتيجيه ك نودانيا بيشي اخوا حوال مصطفى في جريز تخوازم شتابرز بكم نها دوان خباتن کو دای مشاندن ده حوال سنگول جانی زمان کو هم بدری دری چونه و دستی خال دریان خستيه و جارکدن هم بگر هون هاتنه پیشبری هفدو هم جو پروژه خوا گوتنه گرو دما کو هنداد کون نوا خلک می اله نافچین وی تشتا کو هری زیده هون راستی وی تنچنه سلام ورس تماشاوانان را جواره tabii vakago haval songul jigo nezi deme em bisadam be hazaran haval em dinava em bejin bername ki ilbijartin edene nava xabat edene birasti em enzav ego bala mekşant heskirina gel xwedî derketina gel yani di şexsê rêveberî û peywirdanê partiyê de ew hezkirin ji rêxistina giştî re ji em bêjin ji pêşengê rêxistina giştî re sembolên ji qîmetên değerên rêxistina giştî re ew hezkirin di şexsên me de ji wan re bûn yani ew bêrîkirin ew hevêzkirin îfadeya wê yani ew pêşwazîkirina gel li va bû yani em baş zalim gon van nirxên mên em bêjin netewî pîrdozî pêşwaziya gel hizkirina gel mesela îro jî me nava bajêr de hemû bajêr de bi hezara makîne me konvoy çêkir bi seda însan digiriyan yani jin ciwan zarok em bêjin êgo emrê wa pêşketî bi seda însan digiriyan ew girîn bihêstê ew kêbû yani em bêjin mesela piştî çardê gulanê hereketa Kurd got ez ê pêvajoyeka nû dest pê bikim dagera cewherî bi Tirkî dibên öze dönüş dagera cewherî ew biryar da ew rohê heşteyî rohê notî ez ê nava civakê de nava rêxistinê de esas bigirim bi rastî ew biryar gel bi girîn û bi tilîlî pêşwazî kir yani em bêjin di xeta riya sêyemîn de ısrarkirin yani di Tirkiyeyê ne ji hêla îtihatçiya ne ji hêla em bêjin dînciya yan jî îhvanciya mesela li xeynî her du dijî vê xetê xeteka siyasî aster bixwe gel şibiya pêşwazî kir şibiya silav da bersiv da ev coş me baldarî dît yani بله شخو هر ده همان چارچوبه ده ویجاری است خوازم شاولا سنگول پرز بکم نه دم کم تماشای هل بجارتنی و دمی ین لکوری کردن او میتینگین کو جالیه دم پارتی و تنر دارخستن دکن ام دبینن اف میتینگین بجوش و پیامین پر جدا ده نوابان میتینگان ده خویا کرن گلو اف هل بجارتن خلک می باکوری کردستانی وکه هل بجارتنه که یا شارداریه دبینه یانجی وکه یک جم پیواژو پنگاون جبو دیارکرنا پاشاروجی خباتین د پاشاروجی دوره کرن دیگرند است او به اوی نزدیک دبن بله tabii tane nezikuna meya dane tane jbu hırbijartine nine elbette xata meya seyemin kujbu peşketina ve jbu peşketina ve geli jbu peşaroja bajare xwe welatê xwe siyaseta xwe elbette hırbijartin jî ve nabere de araceke jbu ku em karibin zêdetir di siyaseta Tirkiyeyê jî xwe îfade bikin hem di hêla rêveberiya xwecihî de hem jî hêla siyaseta giştî de ku em karibin xwe zêdetir îfade bikin elbette hilbijartin jî ji bo me muhîm in lêbelê ya muhîm ku em xeta sêyemîn siyaseta xwe ya xeta sêyemîn karibin bi gelê Tirkiye re û gelê Kurdistanê hemû re
karibin parvelikin. Yani nezikatli u peyam ev bun وجه حمية تماشاكر براستيجي جدسبيكا خباطي هلبجارتين حتى نوع حشي عداري پر گرسية مزن تبيبون چيبون هر وها بيبه گريداي نوروز لحمو باجارين كردستان تركيا گوهاتن پیروز کرن ب100,000 گل تبيبون پشکری دا و خودی درکت پیاما خوشی اصلا گل دوی درده قاضي نوروز ده گل برسوا خو و پیاما خوشی نت و زلال دانی ولی tabi ve ev peyam sıbe edi cihva bibine u ev be jber bir kasıcı burası jbume hilbjartının heremi ekvacihi mühim. بله هر دامان چارچوبه دا نهاوش قالکر متینگین کوتنه لدار خصنا انگوان بجین روحی برخوادنیین سالین هشتین اوتی و هر دو افسر کان جی قلاویه ککر نه دما کو متینگان دز به انگوان بجین پارتیین سیاسی دی دز به پروپاگاندا این هل بجارتن اکرین اف باکوری کردستانی با اوای که پرزیده اشکره هاتا خویا کرن هون لبندی بون ام بجین نزگاتیه گرنبونه که دوی آسته در بکوه پیش اجبر كل عاليه كم تماشا دكن هبل سنقول لاليه كم تماشا دكن لاليه كم تماشا دكن زخت هبون جرتن هبون بنشاف كرن هبون لاليه كم نشخال سر شارداريان قيوم هات بوافيتن تبي وان زخت او بنبيكرنا او هر وهم بوليتيكا فاشيستانه ين لسر خلق كمي باكوري كردستاني بدست بكرنا خباتن بروباغندا هل بجارتن يرا يعني هون بندر رجاء كبفي اوي بونكو جلي مجارة كدوسا بجرمي دا كفقادي بله راستیشی گل ایدی دمک دریجه وجه یعنی زمان نه ایرشنه بنچاف کرن هنه بیشم زفت هنه اصلا کرن هنه دبکرنه من بیشم لوکالاده آن بیشم دکار و خبات میدن کاره hani aslagi hebeci gel edivi aslagiye derbas kiriyor. Yani gel edi de fazla bu bağvaya ki dilrahat derkeve qade o pişkiri de parti yapar. Emzanın hani demek direkt rastişi erişte zede hem müsterkel. Ama ev erişte edi hineki gelci ya kabul nake aslında dakiyatına kadı ne kabul kırın ne razı buna hemberi erişte pergalene. Hemberi erişte sisteme guhavqa zordari cipserme ve verecit ve beraber emjistek nahoş ve derketin akı ticari em taviz nadın ve emine dinci mesela hani megot ya dikkat Nevruz'da peyama khoda elbette khodi derketna qoyam nah hevseroki mezi qalkir Mustafa hava em iro mesela derketim qadi بحزارا ماشینه وسایت هات پشکری دا پارتیا خو و دا پی کنویا ما براسی او خودی درکتنه که بیجم هانی بلکی دی هانی جدیرو کامه حتی نه او خودی درکتن او هیوی مازن ایدی درکتنه رو کو گل دخوازه خوب ریبه بش طرف سیاست خوب ریبه وره برنه و tabii ki بیجم politikayı rexistineci libori berjewandî gel ji ber têne dayînê elbette her kesek her welatiyek her gelekî me jî xwedina vê politikayê de dibîne û dixwaze ku piştgirî bide rêxistina xwe tabii ki niha atmosferek pir xurt û bi coş û kelecan heye li Kurdistanê û li alê Tirkiye rastî em jî li berdêne qesrek hêviyê me mezinin hêviyê gelê me mezinin ام هیویدان کوسبه و اب هیویه ما هیجی مزتر بود. بله هر هوال مصطفی هر همان چارچوبه دوی جلس شتپرز بکم ناولا سنگولج قالکر یعنی رژه که زیده خلک القاضیه دما خواتین پروپاگاندا هل بجارتن دجی رژه که زیده انگام بجین کردین ما تایبت مندیه که به اوای ها دما کو لهمبری وان ایرش هر چه قاسی زیده به وجاری سرشکا وان هین خورتر ده او هین زیده تر ده برخوادانی ده به اصراره لبریا کاس قراوی بکم اس دخوازم وی اکی بینم بجم نها وجد دسپیک دانی زمان باجر الهی لباکوری کورسانی ددمین درباز بوی دجی هر تم ده استا هری جور استا رکوری ده دنک جبو پارتیا دموکراتیک اگران HDP جبو پارتیا چپین کس جبو DBP او پارتین من دن ادهات داین گلو هن بندین کد وی هل بجارتن ده هن رکوره کنو بشکنن راسته امی ازید برسمای بدم کاسکادی اما عجبه بیجم وقتی ایرش لسر گلی ما زیده دبن یعنی وقتی پرگالا ام بیجن دستلاتارا ایرشی خود زیده کرن یعنی توب یکن ایرش کرن جواکا کردستان هف دگره بابا سرفیا
yani ev mevena ev me son meha davi me pır şopand yani ev yani usa baldar bu usa eşkere derket holi براستی جی ایرشن تایبت لسر باتمان افسون دو ساله دو سه مهید داوی جی bu astaka bilind yani hatta astaka bilind. Erişen birdozi, erişen deruni, erişen hişmendi, erişen çandi, erişen bu civa kamet tercih bela be mecliye ve de mecliye kadar aloziyek. Deri yani sistem aşırı taybet konsepte kanu avakirli batmani evdiste mehit davi. Yani tabi evana embejim be peşengiya sada hevala ferasete geleme vala hada istin em ev erişme konsolide kirin yani mezahtır lakir serfiya جوی بونه ادبم امه ایسال رکورا خواه یا اگانه بکن یا جی امه بلندتر بکن یعنی نزی صدی هفته ای ام بهوینه گو ام اراده گل بادمانه بکن انجامین هلبجارتنه بله شو هوال مصطفى ببورن سوا قد دکم بریا کام و بجدار بکن ما او دانین کود هلبجارتنین شاردارین 2019 و 2023 پارلمانتوی ده جریمه بینرین خورا پار بکر استرنیت خوازم وی که بیشم ده هلبجارتنین شارداریین 2019 ده و دمی HDP بقاسی 120,000 دانستان بون ده هلبجارتنین 2023 ده دماکام تماشا کن افریجه ببو 109,000 انگوان بیشین 70,000 دنگین دن لپارتیا چپین کس کاتبو زیده کرن جبر وی که من مراک کرم گوگلو هون خوازن دوی هلبجارتنین ده ریجه که هی زیده تر بدست بخن او یا استخمین دکم همان یا 2019 ناوند باتمانه بو او 120,000 رای بله او 109 تواهیا باتمانه یعنی تنوی ناحیه بنافچین falan yalnız emevi 120 az bavarım zeyde bikin jistadi 6 medden girdi bu 2019 امنها امدبن جسدی هفته امی دنگ بگیرن. بله. هوال سونگول هر ده البجارتنین پارلمانتوی ین لترکیه و باکوری کردستان ایده باید که خلکن لدروی ولاد جدنگی و خب کارتینن ام اف یک جی ده البجارتنین پارلمانتوی و سرکوماری ایده ببو سدما کو و دمی پارتیا چپین کس که لباشار باتمان پشتی کو دنگنج در و هاتن بلاف کرن دنگ پارلمانتری که وندا کربون و جاری ده هلبجارتنین شارداری ده دنگنج در و ناین بکار آنین گلو اف یک وی باندوره که بچه آوی لسر باشار ایره بکه جبو اول سونگول از بیشن بری نها راستی جی 2019 ما وقت باجار یکمی بگی حلقه کو دنگ گرته بو ام تم دبیجن ما رکورد دنگ گرته بو به جاری هدف ما البته کو ام در خسر وان دنگ يعني ما صدي شيست وشست قلت بودن ارجع هدف ما صدي حفته وسرعي بله وجه يعني زمان نبرا هردو هالبجارتنا دجي محقق دنگ ماجي زياده بويا وجبوك دنگ ما زياده جيبه انها ما بس خبط البجارتنا جيت راسي قال كاسه بيجم داكي او هالبجارتنا دنگ ندابو ما اما به هالبجارتنا وما يكناك يا الله ما هدي تنكرنا ودنگ قاجي بدنا في قاسي ودنگ ما قال لك شيء الهيرينا ومباور وزيدا بله انا رقورا خود لسه بقرن بله اجبركم بطيبات دما هالبجارتنا عند ام بجين خلكمي باكوري كردستان يجي بحفره دكيفن نافار ريكبري او دبيجن كا كيش و زيدتر دنج بدا بارتيا خوان غوان بجين بارتيا ديمقراطيك جلان او هر وهاز بجين هاج دم بارتيا هر باشار ويا كي مراق دكن كار ريجيا وان وي تشقاسي جادن زيدتر به جبر ويا كي هم باكوري كردستان هالبجارتن بيتي او هم جدنا باشار ما بخوده پیشبازی که او اویک دیله اتمسفر هالبجارتنی هینا جی گرمتر به لنوا باکوری کردستانی ام نهاورن کمه که ام قلا قیومان کرنین قیومان لنوا
کردستان پیک آنیم به تایبەتی پشتی کو 2019 و دمی تفی همو زور و زحمتیان تفی همو زختان جیم هدف بهتری 57 شهرداری بدست خستن لهینا 2021 نهاتی بجه 5 جوانه قیام تاینی وان هاتن کرن انگوان بجن اراده گل هاته خسب کرن که هنجی یک جوان کسان بود انها دوی هالبشارتنی دا گلوان بجن لدیجی وان قیومان هرسا گلی کرد نتنی الهم لباجار دنیا باکوری کردستانی بچه آوای او او یک وی ده انجام هالبشارتنی ای سال ده چاوی وره خویا کرن بله نه 2019 ده وقتا ما هاتن سر پیوری بده یکی بلند هاتن به پشکریه که مزن و خردم هاتن سر پیوری لبله نهشتن و سالا کامجی تجربه ام همو شارداری اندامه پیدا کنم göre beş peyniri hatim girtine em zanın avettina qayyuma tene nejbu çardivar şaradari ada bejin ku hevseroka û meclisa şaradari eş peyniri bide avettina qayyuma hişmendiya qayyuma brasitleri de talan kirin. Beli. û ev talan kirin jî gelê me hemû yek jiyan dike rû dibîne ji ber ku em zanın avettina qayyum hemberî çanda me yen hemberî zimanê me yen hemberî nasnama me yen hemberî پیشروجا بازار می او لهمبری پرگالا می هسروکاتیه. به قاسی نه مثلا بازار ایره یا دا بازار می دینا گوکایم آوت نه سرکه ده وقتی گوکایم هات ناوت نه خبات دیوانی یکمین که لهمبر زمان کردی بود مالپرین شارداریه ده پر زمانی هبون او قدر فکرن. به وگریدای مثلا بیشتر سازی من شورمندی جنه هبون. Tamam sazı ne girdin lebeli mereki lüve dere peygürdar kırın gotun ev sazıya jina peygürdar evi merek. Yani ev te şu ate te ku dokazın her çıkar sazıya jina ben reksine jina ben ji tarafı hişmendiye merabe zlama ve breve ve nebirne elbette ev lehembu hemberi hamu kiryari wana ji em sekinin u em heci de sekinin çünkü em zanın bajareme naha hamu talan kırın. Bejin hişmendiya bajara jihore pasın rakin minakavi ji em bedin mesela bejin navi ku medabun parka an bejin kesin şahsiyete kuş tarafı gibi tene hiskirin u bune sembol navgelde sembol evana rakirin bejin navi parka guherandın navi kolana guherandın navi malime gel guherandın yani lehemberi bira bir gelil lehemberi حافظه و پیشروجا وی باجاری براستی جی طالانک ایرشت به حقوقی هبو لبلی ام بگلی خواه باورن و گلی مشوا 2019 بصندوق در برسبا قیوما آویتنا هشمندیا قیوما بچوا بدنگه که خورد لحمو کردستان به تایبتی جی جیگو قیوم هاتبون آویتنه گلی مشوا برسبا خورد ام بهیوینه و بباورن و گلی مصبه دیسا برسبا خویا هری مزن taybeti ciğo qayyum hatına avetine iradeye gel hatiye gaskirin iradeye jina cuvana hamu gelin bejin Kurdistani hatiye gaskirin sıbe fırsateke embaverin ve gelime ve fırsata hoş baş karbine çünkü ev 4 sale ev bu hoş yan dikin ku nahan nikarin kolani bajer de edi derc araba berde bi piya breviti jî nikarin na kolani bajer de bigerin de bele emzanın avetina qayyum tane çen kesi dora koy anda bejim yani bu berjevendi hem kesa tedgarin xabat u hizmet avana bejim hizmendiya wan nezikatiya wana ticari bu bir gelini muye ve gel ji sıve berseva ko bide ego hemberi iradeye gel bun ego iradeye gel gas kırın ego iradeye gel nas nekirin sıve ve gel ji biryara ko bide u gotuna koya her idavi ve bide. بله اول مصطفى جبو مجارة قيوم ياست خوازم شتاشي پرز بكم نها ام بيجين هرما روجاوي كردستاني لبشين دنيا كردستاني وبدل روجاوي كردستاني دي سردما رژيما باس يدش خواج شهرداري حمود بن خدمتا رژيمي دبون و لباكوري كردستاني يجي حتى دمين صالين داوي يجي هر بفي آواي بو لب ريت خصمونا جالي كورتيا باكوري كردستان رئيدي جرتنا شارداريين خوا و خباتين شارداريه جارا كدن راستيا وي دركتبو هولي تشتكوش بو قيوم از خوازم جواب برز بكم اوا جلو دماكوتي غوتن قيوم دبيرا خلك مي باكوري كردستان ده چه دمينه انغوان بيشين قيومي لپي خوا چه هشتيا راست
هوالی tabii kayyum yani bi gelemperi bi talanê bi diziyê bi rişwetê bi tiştê wî rojevê بله ew jî rastiyeke yani wextê kayyum tê talan em bêjin dizî em bêjin rişwet îltimas yani ji yani ji insanê derveyî batmanê istihdam yani dixin ser kar îş falan evana ego dikeve rojeva civakê rastî ama ya herî girîng em bêjin yani ji boî me em zam wisa em bêjin girîng rejima kayyum xwest li hemû Kurdistanê ew plana çok şikandinê di wê çarçoveyê de بله xwest civakeka nasnameya wî ya Kurdewar qers bibe, hinda bibe bajarê Kurdistanê ê wisa xwest be afirîne. Kayyuma rejima kayyum. Yani xwest hem êrişên çandî, êrişên ser ziman, êrişên weka heval Songül Jîberî niha got guherandina navên sikaka, taxa, parka em bêjin ji wêna dest pê kir heta hinek kampanyayên em bêjin wêjeyî, çandî, muzîkî xwest wisa nasnameya bajara Kurdewar bin pê bibe, qers bibe çandeka em bêjin yani çandeka wisa dikane li bajarê Kurdistanê pêş bikeve. Çandeka saxte, kurdewariyeka saxte yani rejima kayyum rol û misyona wê ya yekemîn ev bû. Dêrûniya psîkolojiya bajarê Kurdistanê biguherîne bîna kurdîtiyê ji bajarê Kurdistanê dûr bike evana rol û misyona kayyuman ya yekemîn bû. بله Yani em hemû heval, hemû lêxistin gelê me piştî divê evkê de yani zane bana. Ama ji çapemeniyê re falan zartin sanki rejima kayyum sadece dizî dike, sadece talanê dike, sadece ew nîne. Diziya çandî jî kir, diziya netewî jî kir, xweş bike ama bi ser neket. Bi ser neket gelê me bersiva hemû va êrişan stubê wê bide em bawer. بله اول سونگول هر پرسا داویه تکل داری قیوم یا اس جواب کیمش برکم گوت هنجی یک جوان مقدورین کو قیوم لجه و هاتبون تاین کردن آنگوان بیشین اراده گلی ما هاتبو خاصب کردن اول لجه وان جی کسین کو تاین کری هاتبون شانه جخوا وان قیومان چه کریه جی اول مصطفی با آوای که زلال با آوای که هم پشت پرده آوی و هم جارمانجا سرکه نه ببینارین مرا پار وکر لتشتاکو از دخوازم پرس بکم به طایبت کسین و دما کهونج قیام جوات هاتن تاین کردن برتکن و چیبون حتی برخوردن که پر خورد هم جالیه گلی و هم جالیه و هات رابر کردن دما کو هون داد که و قادم و جاری د چارچوبه قیامی ده تشتاکو هری زیده خلک مجوره د بیجه چیه Yani sereke daha fazla gelme ji tarafı iradeya wan ve ew şaredarî birêve we nekiriye. Berteka herî mezin jî ku dibên em qayyûman naxwazin. Na hilbijartinek çê dibe em hemû diçin ser sindoqa em iradeya xwe hilbijêrin. Ama pergala ku bêjim iradeya me naz neke em jî vê iradeya ku ewan avêtiye em wek irade qebûl nakin û ew ne irada me ne em wana qebûl nakin. Berteka herî meziniyek jê ev e ya dudiya jî herkes neraziye ji ber çû ji ber ku kes xwe nav wê biryarê de nabîne. Tenê li gorî çend kes sater digerin û qayyûm pêşeroja welatê me bajarê me hemû tunekirin. Dixwazin ku niha ev hişmendî bîr û baweriya ku gelê bêjim di nav gel de hatiye rûniştandinê dixwazin wiya berûvacî bikin, dixwazin wiya biguherînin. Tabii gel jî baş kirîne na beriya çend roja bû li taxê malbatekî ji min re got başkan piştî got qayyûm hatiye avêtinê em neçûne şaredariyê çünkü tiştekî aîdî me wê dirê tune ye şaredarî niha bûye wek qereqolê
بله يعني کو ام بخوازن ام هرن داخواز کو گوتن کو رخنه کو یا دا کاری که خوشی ام بینن زمان ام نکارن در باز ببین جبر کو او ده همو بوی وقت جی اولهیه جی قراقولی نابرا گل و شارداری قیوم ده تجاری بیشم او تجاری چنار جخواجر اس بله اولا سنگل جخواجر اس شش نه بالا من دوی دمی ده جدی دما هل بجارتنا ده پشتی کو 2019 ده میشن شارداری جالی پارتی دموکراتیک اجلان HDP و هاتمو قزنش دین اولکاری این کنترل این پاراستنی هاتبون دانین و دمی و همو او راکرن و راست و دمی جی پیامک به وی آویت بالا من هاتبو داین کو افشارداری این گلن دری و خلک رفکریه داری ما او بلا راکرن ما گو ابدل مالا گل ابدل نجی کو ام اولهیه تن نابرا شارداری و گل yani tam ters evi hani bizim gerek ev der herkesi rafkiri ve ev deri herkesi mana gelir cibu şaradari cibu pırsırı ki de çare serkenini ne bu bizim emvan derya bugün uger ne karbe vereleri tafazi ko anda pırsırı ki ko bin zaman çare seri ki vecera kerine tabi megot ya yani gelik malbat ma havali ma hene ko jroja qayyum hatiye hatta na ne şu ne şaradari çünkü nafazın herin ve neyi bilin nafazın ve bu yeri bu naf şaradari de bizim تينا مشاندني قال ناقص ببينا شو تحمل ناكل بل هالكاس البندية يدبي هذا يعني بلا هالبجارتين شيء ببا هبالي ما وين السركات أمي هر أمي وان زيادة مثلا دونا ما دونا جبركم ماشي قيوم دور ترتبوا براسي قالك مالبات ما ضايق ما ذهب الويدري هالسيار بل هبال سنقول هر شارداری خوش دست قیوم گرت بله هوا سنگول از خوازم هر ویکی جواب پرس بکن برای کم در بازی کل هوال مصطفی ببن هر تکیلداری همان مجاریم دم کم تماشا دکن تشتا کو قیوم کریه او بطایبتی ارکا شارداری عملی تماشا دکن گرینگاه هر بجارتنا شارداری هم با آوای که زلالتر در دیگه و پیش گر کم ها با آوای که کم به دنوا دقیق دو دقیقه آنده امش بو کسی که کو کار شارداری چیه خباته که چاد کار بده مشاندنش بود جوا که خودی گرینگیه که بچه آوای ام بکارن شروع بکن هونه چه بیشین یعنی دنوا دقیقه که دش بو گرینگیا خباتن شارداریه به طیبت جبو خلک می با کره کردستانی جبر کو حوال مصطفی جی قال کر گوت ناوی تاخن مد کر کردی رابو پشتر دیسا زفران دن ترکی ناوی کیسین من بناو دنک و جوانی مل هنه جهان کرن رابون اوجو گوهرتن دوی چارچوبه ده دمو کوم تماشا دکین به طیبتی گرینگیا هل بجارتنی شارداریه جبو خلک می با کره کردستانی ام چاد کارن پناسه بکن بله yani seri de rastiji gelme seri de debe kur mesela jibu kur fadil bi bavariya qadar keve و شارداریه ویشی کاری به زیادتر خدمات و خدمت دبی سری دبی پشکریا جواکیه البته و ده بجارتی ده هذا نبله بیشتر هالبجارتی نشی گره که گلی ماجی جبو پیشروجا بازار خواهش جبو پیشروجا جوان خواهش جبو پیشروجا جناش جبو پیشروجا زاروکا پیشروجا ولات خود و ام کاربن وی ولاتی به دور ریک و پیک بدن و به هر بریارا دجی ام هبن و خودی بریار خود بریار هواد خوشی ام کاربن در کبن جبو ما تلفته کن جبر کو شارداری بی گل بریار ناگره و بریاری کو نجد برجواندی گل بنجی شارداری تجاری وان بریارا ناگره لیبنی طبی که جبو کو بکبه مریته دبی کو گل جی خودی هفسروکی خواه لپارتیا خواه و بیجن لمجلس خواه شارداری و خبات و خدمت وانا او جی بشگیری بدن خودی در کبن کو کاربن به هردور بازار خواه ولات خواه با آوای کی دموکراتیک بره ببین یعنی شو امزانن هانی بیجن هشمندی همه نزیکاتی همه شارداری دموکراتیک اکولوژیک و آزادی خوازی جنیه یعنی وقتا گمبان هر سه هشمندی تیخن مریته جخوا با آوای کی دموکراتیک او شارداری قبل بره و نبرنه گل همو قطعه دبینه بله و خودی درد کنه بله هوا سنگول ایدی دما بر بداوی و چما اسپرسین خوین داوی انگو پرسا داویش و هر دو هفسروکن دم پارتی ین باشاری اله بکم هوا مصطفی مگوت
كم دمايا جبوها البجارتني أنقام بيجين تاني چند ساعات اجمايا خلقي ما حري ساعات حشتان رابن وبچن سر صندوقان جبو هم خلقي ما لباجار إليه هم جي لباكوري كردستان لباجار تركيا دمينن بانقوازيا واتشيا سبب الجوري ساعتا كردستان باكور سبب هفته شبكه دست بید که رای يعني سبب که چاره ایوارجی دقته ام بانگوازی گله خوی الهه دکه باجارا کی مینا الهه گو يعني زمان دمن برده لسر قرقرنا امبیجن جنه لسر خواکشتن تایبتی خواکشتن جنه وکیدن ایرشن شرین تایبت این دجوار باجارکی وستا باتمان و ریخستنا آزادی پارتیامدن جنکا جوان وکا بر اندام جوی شارداری نشان دا ام لحمو گلیفه بان دکنگو برا تف بری نیورو بری ساعت چارا هر سر صندوقان وقت رای خونجی بکار بینن بلا جزیره سوره روبوسکیش بیر نکن برا دایکا تایبت برا فچوکامت جمیله برا نرخین ما امش بیر نکن برا کمال خورخود بیر نکن برا ساسو زیدان و درسم و خوشگری و آگری قرقرن بیر نکن بلا قوانی کت غاکت به خبردانش بیر نکن برا افرینه گریسپیه سرکانیش بیر نکن ام باورن گوش بیر نکن لیدیسا ام بانگوازی به وسیله و ام دیسا تین زمان یا تاویجی از بجن برا گله روجاوا گله میر روجاوا زانه بگو و سرکفتن یا گله کردان به بله اول سنگل گوتنات داوی جیم بگیرن بله نا تایبتی داخوازی همش همو گله ما کسب ورن یکمین برسوا قیوم بدم برسوا قیوم گو آریت سر ارادا بی باجری و ارادا من ناس نکرن برسوا یکمین دریم بند قیوم و وکی دیجی ام جبو پیشروجا باجار خواه جبو پیشروجا جوان خواه جبو پیشروجا ولات خواه که ام کاربن به هفتوره ولات کی خوش و جیانک آزاد پرگالا خویا هفسروکاتیه پرگالا خویا جیانا آزاد و جیانا وکهد جبو که ام کاربن تیخن مریته و به هفتوره ولات خواه دنا خوشیه ده لسر دنگا عدالت و آشتیه ام کاربن جیانک هفپار بدنا آوا کرنه ام دخوازن که بانگوازی همش همو گلیمه صبح ساعت نابرا حفتا و چرا دویدن وره دایه همو گلیمه صبح وره خودین ارادا خودر که بشکریا پارتیا خواه بکه و برسبا خواه صندوق آدر بده لیبلی وقتا گو دنگی خواه بکارانی ترکا صندوق خوشی ندن ام خودین دنگی خواه در که حتانی گو انجام وره پاروکرنه دخوازی همش همو گلیمه و هر کس لدر دبستانا بسکنه و خودی دنگ خود در که خودی صندوق خود در که و وره ببه شریک سرکفتنا گلا و ام همو کاربن بیجن اره اجی شریک به سرکفتنه و ام به هر دور سرکفتنه مزن جبوکو به دست بخن بانگوازی همش همو گلیمه صبح ورن سر صندوق بله هفسروکین دم پارتیین باجار الیه سنگل کورکماس و مصطفى مسعود تحقیق میوانی برنامه ما هل بجارتنی بونج بو بجدار بونا و اون خاندن وجم گلیک سپاسیا و دکن او جبو صبح جی جوره سرکفتنی دخوازن صبح جمع حول بدین جبو خباتن هل بجارتنی جاره کدن بوره دنوا دانوستاندران دبن او جنها دجیم ام دبیجین جبو و سرکفتن با بله بینرین هجا ام لورد گیجین داویا خلقا برنامه خواه هل بجارتن یا 2024 او دبیجین صبح جبیر نکن جه ساعتین سهاری حتی ساعتین دیاربونا انجام داوی یعنی هل بجارتنی شارداری لباکوری کردستان و ترکیه ام برنامه این جدا بوا بینرین هجا ربن او ام کلی بکلیم
روش و جوش و اتمسفرا هلبجاتن و یا داینا دنگان یا لترکیه و باکوری کردستان جیم بریا هوانی خوین روزنامه‌وان بریا دیمنین کو لسر توری مدین دیجیتال جا آژانس ما گرتنه اما بو بینرین هجارا پار و بکن و دساعتین ادی اواری دین بشوی بدیاربونا انجامان رژیم اما کلی بکلی آگاهین هری داوی دانین هری داویه بو بینرین هجارا پار و دکن اونها جیم ام خاطر خوش و دخواستن و بجین حتی صبح ورین پیشیا و بمین دنا و خیر خوشیده هر شاد بختار